diyen gelle. Kıtamak dolgutulaq kürek bolla. Biligin sığınağa doksun adыстığınan бүгүнгү жора күнү кергетпит. Білақтабит биги көміс чишақтар бұтын, чорық боластақ ұтчаттар бұтын ыңырабыт. Максимова Маша, Аппаны. Абрамова Соня, Хатырык. Слепцова Ира, Хатырык. Протопопова Алена, нам Кенчари детсад. Гаврилева Анна, нам. Новгородова Аина, партизан. Жапарова Алтынай, нам. Сапронова Саша, нам. Яковлева Лиза, Хатырык. Павлова Таня, нам. Федоров Андрей, Хатырык. Захарова Зоя, Хатырык. Гуляева Елена, Модут. Дина Заровняева, Хатырык. Винокурова Таина, Хатырык. Яковлева Лена, Хатырык. Протопопова Аина, партизан. Винокуров Айлан, партизан. Садовников Нюргун, партизан. Неустроева Сахаря, партизан. Яковлева Лена, партизан. Петров Артур, Бастрюховца. Боротова Дамира, Хатырык. Абузов Илья, Хатырык. Türekbütleri değerli seviyeleri. Haya bağır konkursa köyüler, kokturular, yer var olur. Olan koyma. Eregi stihiler güç ötme da inlikliler. Eriyaka stihileri bağırır. Ödes budak tahanan bir yana. Oğlanlıklarla ürktük stihileri jolu bağırır. Jol kent tuttar köhü jona bol. Biligin gala konsertutun sağalır bütün kömürler. Bastıgı nümerinen Ivanova Sayana, Modut.
Доротеева Динара. Васильев Петя, нам. Sirinte, enterile
Новгородов Тимур, партизан.
hatırı. Ырбайбыт аяқта, ылайбыт істе, тұрайбыт атақта, баға үйен бағайы, бадаран ұстын, бал-бал түйен, үйеғат екті, көтен аян істеға. Арай көрбіде, қара тұрағы бұрғы, қағырға, ұтынан қанна даған саппаққа, Kapatardan Allah, bağa güven bağayı, öydenen kölen, elbet sübetin bolla, vanna etse, öler kalır tümmer büyere kate var yaktın. Kemis göbeygin, köbüyokteden kündülere diyeta. Kara durağa burgu, ruhut boları, Allah'ın varda, dağ darara, dala yakar, gök yirgen, yem baran, gök nemakka, uğu tüdündeki, sankan. Abramova sargı, nam.
tut. Бастыгы хумуста.
Tammakta.
Попов Владик Модут. Кümülelebet olhabat. Ottan sürek bağdım suya koybada diyen bari. Elin kamsadağına ayağında kamsırı bolu. Doğruam umsa düştük bina süyüz bittir. Diğeri düştük bina ketek bittir. Öyüdüğü sanardım. Kanla varı. Caca, mesye. İçine tellere. Gölcevit gölhü bular. Sılcıvıt sıyhı bular. Asım gehi. Bakayım binem kalladı. Kutuyak kudurgun sana bu hem bir bikkinci. Kada bir kumakka da kutsum bir meleden yağı. Es inne diyeme. Ketçigeyten keltege kam yaktağ bahar. Tanara oğlanatçanı bir yere bullagadı. Sırağı soğuk, suyu sevele. Allah'tan atçıların kadehem varan olur. Appa ehdeyen varan. Tahar daksağına, kölcühür de güttüğüne bahal sebersi. Cece, mesiye. Ayurda kovak tubar. Doğurda kihi tutaybar. Ata bingahi. Pahay emevden kalladı. Duruy doğuz. Cüstü bir de kölcühür kölüyor. Bersi, bahal sebersi. Kerbol. Arıları sevip kırnaz kırdık, arak sıvak kavardalar. Abağı havuz sırttan, arak sıvat cennetine dellere. Ağıl yedekka antakka yardu. Kütür, geçecek kediye hava, allaksına da hanım hava. Cacı, mesiye, bartın da siye. Doğru, batan ne diye. Ütüğün ütüğünden tölüm, hayat barsa da. Geçeceğin batalcıya turda var. Manlık. Tarabukina tuymada, partizan.
hatırık.
Олен. Иванова Саяна, Дорофеева Динара, Васильев Федя, Новгородов Тимур, Павлова Саргы, Константинова Сардана, Маркова Лена, Винокуров Эрель, Абрамова Саргы, Сафрониев Вова, Татаринов Геша, Мартохова Аня, Оконечников Ян, Сивцев Андрей, Назарова Надя, Перемяков Кеша, Иванова Наташа, Колесова Катя, Коротова Аня, Захаров Вова, Попов Владик, Старобухина Туймада, Третьякова Сардана, Слепцов Игорь, Савинова Яна. Анан жалагасы себептенен билеген микрофонны жюри председателіне Сондуратын Тойгудугар, хармейстер Елена Александровна Кудуковаға Çöydüğü kıyenen köndü kadırgı loktağıra. Egili barıtın sağız kelbitinden sağızkı bırağınıdan, ona sıvın ayı yıdılları sağızkı tamaqtan, ırı bırağınıdan barıtını bir sistemge kaddedibin. Jüri ağırttan. Onda yakağa bu gördü gösterdi gol ligiden oğul tuğu göreceğin, oğul ılırın propagandalağına, ayıga, toğrağına, üleğatiyen istin grafitten eyni ayağa maqtanabın. Men kıratık bu jüri tümügün edenine bet kıratık oğul ılırı yaranala, ırı konkursa namulular kalda bararın katıpleyinde yakın barabın. Orsadan oğul toğrutular oğul ılırı namına konkurslar bolbutlara onca hızlı ol kudu 5 yıl ustada barı bilet giyit Valeri Epilerovich Yegorov ırı ılırı anam oğul konkursa 5 yıl namı var, dakçıl otuvar bolbuta. Ondan 6 yıllar Deputatay Korakka Kolokovskaya adlı kultura kinyer bolbuta, Respublikanska cenattan. Ondan Valeri Epilerovich ırılırım söptüğün namına alınılır, bölü uluğugar bıyıl 2 tığınca 6 yılga, lühe suntarga, nürbağa diyenteriyen sürdüğün vakit gereksebili, değirevli ılan kelle. Onda limenli anan nam uluğuttan biri istinattan emme beğedin, birihin televizyonu tururan kalbiden. Ondan bu yıl emme Olaqtağa astır biten, bedi olaqtağa, uçudan emme barabilir ki, Nadirdi Simenovna Makarova, ıratıgar anala ulaqan konkurs namı soğutuvar bolbuta. Barı bileğat, onda bolsanan baltıra süz oldıktı buta. Barı tübetten, vedeytten diye bir uqtan bir uqqa diyen hedekler barı kıstığınılanlar. Ansambullardan yeni ahtaqa bata küyüşük ağa kıttığını buta. Ol tona televizörge körbüküt, ona ayakka. Rada ayakka taqqalik oldu daman oltuğundan bana qatırga oğulları elbe oğa diyen kıttığını buttara. Ona Nadirdi Makarova kadetten utusu bu tastağını heylegerime ağayak oğla oskolalarga cenanan Salban, Iskra, Nikolskay, Arbın, Frunza kurduk. Ona tastağ beytin oskolaları mustanlar. Eme bien çoğu mustan ırı konkursu dek terehmekti üçödü ıpıttara. Onda ıdılıvıt konkurstan üs oğa Bosqa cenattan anı sayın Palyana Zvezda Korakka bolu konkursuna kiler kıttı poçopkadan ılan durallar. Ol ırı konkursu var barı bilen ki Palyana Zvezda Qodovul Ulus-Çemir haqılı. Qodovul Ulus-Çemir Akademiya Generalna Direktora Tatyana Afanasьевна Gogoleva taxamiyata kıttığını lan oğulur kıtta kepseten ipseten toğa biyi bu konkuru hoğumravıdı, toğa biyi doydu buttuğundan yedilabdı, toğa biyi kray butun oğulur bile vaqta, anarda sırırı olmakta, terabüt doydutun tuğunan biliyaqtaq, qırıqtaqten, elbek pay balpuruğu yeden oğulduğun kepseten mehanaklar oğulur birden astınan qabıttıra. Ondan iki gündek konkurs bolbudu. Hürdek terehindektik. Ehil Grand Prix'ni tastaq Zoya Filipova'nın olbuda. Enne kadar ehilgi ol emek kıra oskolalar konkursta emek tastaqı bolar bolda. Ol kenetten anı duran oskolar kiren sastaq olar denatan settis Tullukçan Oğuzada progimnaziya denattılar namsılodor. Olar
Оскола киген саста оларды 3 сааттан, конечно, конкурска кыттыбадактара, биде конкурса кыттыбыттара, 5 сетте хаста олар кыттыналандар десакка, отуччога кыттыналан, мен мана катырыктан кен Марк Валенагат гран-при кахайда болам, ил жетсаат ehiden болар, ыры конкурса катырык жетсаатыгар болар, утус кытын тагын. Олақтақтыр, бара бүсүлдәк түнчүләкті бүшуәдіктері яқтақыт. Ол кейтін біз сылын айдылы сасқы тамақтардан қатырыққа болар, манна бүгін бұқыратыттан ұлғанет дәлбә ол кытында. Бұйылғы конкурс бұлырыңыттан атына ден бұйыл фольклоры бары біләғат олонқы сылы 10 сыл бәрілдебетен түрді олған значение бәрілінне. Бейет оқытынан штурап андал бірекәхінен дебі күрдік. Онан тұрамыла бейі білен қыратыттан ұлғанына дері тойық болын олонқы болын фольклор болын не бардыр түрді олғанды күшке үлелі яқтақ бет. Онан да болы фольклор жанрын келер біттері бүгін бейға түрді ашырынды. Конечно, бастақы толыру болан ағайым оға бүгін фольклорды кітінде. Ол дынаман бейділер көді толырачылар бағылын бейі бүгін көрді бөт. Оты бұл конкурстуынан туға тияқпен барын, мен руководителдегі кіратыға тияқпен барын кіртіг репертуар туғынан тияқпен барын. Репертуары таланғы тавары суғастауылақ руководителдер, халаятчылар. Оғы қолығыр, сөпті бәрі ұрылыр бұл хатам. Onda kıtatan bazı belen fonogramları var diyeler, onu uğrağa ıldatman. O fonogramını ürdeden verin. Büyün elbak bayağı ürdek namağa kıranırlarlar. Erey böyle koydular, manı keyin kırana ağlar. Bile Allah'a bayını otanı kayın ılbatlar, yenen ereyden alırlar. Anadolu'nun tuğla diyekme vardı. Olur naha sığınağı ıldıtıran möksöller, diyekam sanarlar, möksöller. Onu hürde aynı yergeleri olar. Bekirlerden tonkay kolostar, yen böyle ilibrir, salıbrir, eni şustuydur bulakta tananlıştırdan takam varan halallar. Onu ben büyün soğabın, büyün bana hatırga olurlardılar. Hatırga olurlar itabın, boğa müzikalles kolay verenler doyan, hırı ayıdan evin jürilerden soğuk verenmet, ili doğu boğu verenmet, o indikite sayıklayan barı boğun kayandı. İçe köy talağında, müzikalles sulukta, barıda var olur, hem doğu müzikalles kolay veretler beketi. Oğut sayılargar, müzikalles kolay hürde alğaz olgu verer. Koluvru modukka oskola huağa, koluvru bötünge huağa. Bu adı onda, tem böyle yakı bu manna ulağan значение берилбит музыкальная школалар сирдерге дәһилеккә олыгы музыкальная школа үгәреттербек китти ха үгәреттербек сүдә комалталах дигәнбен әйтәм менә яхат ва курдук әдәбен бәм санат астагын курдук әдәбен монда әйтәдән турамынча өсөд үрәт якта адымдаганы моннан буларак сөй баханадыкны кәдигәтем жана билен тыгы берәмен дәяме Folklor janrgar kırdık hanatım destem bağırın Natalya Şiminot'tan. Ütü gününden ulaştırılar barcamut ılcıtta bugün mannak kırtık elbet konkursanda. Otun meni bu cüldür sübağa folkloruna körünleri sığınalatçı bıgıtından olurdum. Otun manna belediye kanada bu bıyıl sağa kirbüt körün bolar bu saskıda mahtarden üges bolbut kürakka. Sağalağım var. Kayadır dağınatın bilgi norot bıgıtından estüet büstüvat jılkalak bıtın tüstürü bağalak bollak bıtında kayadır dağını bebit folklor butun, ırı butun toyup butun kelerken çәрі çakka kallarıqtaq bıt, ırı gınanıqtaq bıt. Onun bulanı bu sana ulaqan sığınağa, ulaqan jülge taqsıbı dağlarga indiketin össü ürdük sitihileri bağırabın. Onda bu bəğit norokkut, ırıtın toygun umnuvakka utumdan salgı sayınlara gider bağırabın. Ondan manna bu oğlardan kıttıbıt öttütten oğlar ıllıqtарын toyuqtарын bağırar oğlar elbaqtar. Ondan bəğit bu manna rukovoditeller bağlılar, onda kelen çugahan bəğit eme suruktaran oğları sılcın den ıngırabın. Ondan bu kalara gidiyor jolu sorgunu. Bilgin tılı Qatırıqtağı oğamız Galnya şkola uçutalıgar Petrova Valentina Яковлевна verin. Добрый вечер, наши гости, наши дети. Наши дети красивые, наши дети талантливые. Для некоторых это был
первые выступления, а некоторые уже от года в год становятся все ярче, краше и красивее. Поэтому всех детей мы отметили вот этих детей грамотами, у кого-то дипломы. Поэтому мы всем родителям, всем руководителям благодарны за их труд, за вот эти яркие, сшитые костюмы. Потому что, как говорится, хороший костюм – это половина успеха. Так, ну вот. Первая грамота награждается Оконечников Ян, средняя группа. Следующий участник награждается из мадурцев, Пермяков Кеша. Следующие намцы село Захаров Вова за хорошую импровизацию. Следующий мальчик из мадурцев Попов Владик. Следующий мальчик награждается Винокуров Эрель. Село следующий мальчик из села Мадурцы Сивцев Андрей. И награждается из села Хатырык Третьякова Сардана. Активное участие. Старшая группа. Кроме вот этого мы учредили 3 номинации. В номинации «Лучший дебют» из села Первый Хомостах Наташа Иванова. В номинации за костюм, красивый костюм, награждается село Партизан Савинова Туяра. Зрительская симпатия из села Намцы Мордосова Аня. Красивая. Дегеннен күндүгөр ашыгар. Стивилдеттен оғыры бұл тақсы финалға сұтағыры есірақтан әділейін ұмыттан бұл этетілді выружи әттелер, но мне сразу наградаға. Так, диплом 3-й степени награждается Иванова Саяна, младшая группа за песню «Сказки». Мадут. Так, диплом 2-й степени. Новгородов Тимур. Буме младшая группа. Партизаны. Так, диплом 1-й степени. Дорофеева Динара. Так, лауреат 3-й степени Маркова Лена, младшая группа, село Хатырык. Лауреат 2-й степени Павлова Саргы, Мадут. Он лауреат, 23 степени лауреат.
Кадрык Нелета Константинова Сардана. Салқы үрдікі бөліққа өз істепенна дипломынан нағарадыланары Сафронея Вова дені ұратын мадат нәлеге. Икки степенна дипломынан нағарадыланары Тарабукина Туймада Бартыған нәлеге. Кырдалға ден ұратын дипломынан нағарадыланар Татаринов Кеша қатырып нәйлеге туярыма көден ұрыдымын. Жап антын білеген лауреаттарға керебіт. Ол күрдік өз істепенне лауреатынан нағарадыланар Поротова Аня қатырып нәйлеге Союк. Лауреатынан нағарадыланар Абрамова Царгы Жеренкей үккүйді нақ селесі. Онна маңнайғы степені лауреатынан болар Колесова Катя басты қоқымызда көрсіметті неледен үмітінен. Игорь Световка, Анан Приз. Шутик который не. Чекүндүк рәсә, конкурс кемберек, кемберек коттырар, улак тагынан испәкетче. Оглыгыда пачаткалыгыда нәге. Наган килем барады. Бу бахиларан көтен көргү билинге олар бары манны кылдан тоян каякка тооралыкны астынан баралар ди. Аны кас видеолар тагына тагына яктакыт, кас кумаалларына тагына яктакыт, кас бирисиларына тагына яктакыт. Чепедим көрдүк. Бүгүн бу манны кытта турар олар үксүләре, пашчы аңардара. Бу кирәк докториттен мен әлбәт конкурска җабын отын сон каянда бестәҗен аны диләр. Әйе, хәлләмен истәбин, онна бу замечательный хәтта. Лирга буде якета хәллән флора конкурстага базай кытындыраты даргылар. Ол самый швей. Сыра сынат астактан ая килеп тупса я, тутталлара, капталлара, ыллылара, тояллара. Тупса дәрен ке әлбәттек ке улганны беләти көрәм. Чебилин сама хамай кыйлактыр үз группада дигән, аны үз группа удыр 14 17 сагырдылы. Бары логотет агытынылла, инде икки үз группалы кенен халба кебистебит. Кыра онна ортокул ханҗанды халба кебистебит. Анан бүн бияка 2 гран-при бар. Так, бастакынан кыраларга буга улак кырадатын баралай ту Валерий Ефремович Горов конкурстан кып кыра. Первый класстан лаудога. Бүгін олақ чынқатын мүккөйінді, еті болар, оға сайдан елдеген. Гран-при қайынан болар кірі группалаға Василия Петя! Сынат Петя. Бұл Петя, оларға 2 жиі хүрді ғырғыттар. Тоқ бар граны, тоқ бар бірей ұлбыт кіргіттар. Аны білем бұл бірақтары Петя ол сол бейгіндер. Аны улахаттарга, молодецтар дейб ананы. Улахаттарга, онна 2 соны өз группа ден. Қолбалықта гран-приіне ұларылар кем болу дейханы кетей? Ұлар Надя Назарова. Надя молодец, наға жөтегі, бәтіне мен ұқаттанылы. Билигин тывы сайдам сыңылан кейін келектерігені Наумова Ульяна Геннадьевна берехін. Өте күнінен күнді көрәтшілер, өте күнінен конкурсаннар. Бүгін наға жүй әлбәқ бағайоғы кәлен күттан бігі қатырып бұт сирен сәргәқтіден бардылар.
Онна сылынайы бұл беги ыдар конкурс бутугар бейлерин биремелерин аксыбакка тураннары үлелир жюрибөт членнеригер барга мактал бутун тердеп битин багырыбыт сыдыка коллективын онна катырык нехлегин олоктоктурун аттырттын. Барга мактал бутун тердебит Елена Александровна Кутуковага ага табарыс бутугар өтөк түбәһеп битигер сылынайы беги конкурс бутур жюридын председателигер. Быйылгы конкурска жюрига үлеләбит Валентина Яковлевна Петровага. Наталья Семеновна Поповага. Баргытыяр барга мактал, онна инникиден бу эдер кескилде акталаннар бутер, өссүрдүк стихилери. Өссүрдүк оголордун эгарденибиз. Рахмарачыларга, келен активнайды кыртыбы кытыгары, онна салаячыларга карьер комиссиянын мактал бутун үмүтүрердери.